Asiano eso ana yeda ewo Ghana fofida yedie na Adom Trotro ene yeduru so no ena Adom Kasee amaneboni Prince owuso esiedu akopie La Paz nyameche a woni omanfo ni di nkomo ebusa se Ghana mfihye adusiensia a oman na nya no ohwe mpuntuo ene anamuntu ahodo no a sen ene wo hunu ne Ghana ni na edi independence Independence Day Nyameche junction ni bebi a womo eton enema no ene asembisa ne se ene na Ghana ye nyina ya bom edi Independence Day 66 years na ebetimi de ensa aboye boa kase 66 years a ye di bibi epiemu ewo mu ana womanfo adwenkyere yo me dawase eno kure wabusa asem yesi ano Ghana nya independence no ene 66 years na senka me madwen se senka every year bia no 6 March do and nke bia out of 16 regions no ya so one region mu na ye aye development bi ho no saa ka up to now no ka me feel say ye betimi dia yenkai dum bi e dia ka asem dancing say ye be celebrate without anything to me dia me sempany for so as at now no saa question we ya wato amaye no penifo so fan kwa dwundwum na say ye ma development mra yenka chi upon say yes 66 years ni nyina for Independence Day and catch na sat now na yemfa sa na man start said ye be ya yenso ye betimi dia yenka dum bi e dia ka asem why nti me sempany for say omuntie na sopem na omufanya adwuma na emwa oman no emayen nti wo kire ma tu a omutu kwan kodi independence obebi no omunya ya na omunya ya waste of money eno dey to be honest a waste of money and I make sure say enka region bia no odi betu kwan akoye waste of money say no and anka ye disi school there bi ana ye disi hospital bi emanka ye timika say sa year we no a ye 6 March no ye disi hospital ema oti region ana ye disi hospital ema Savannah region anka me fo say ebetimi aboa dancing say ye betimi dey travel akoye celebrate emfa hwe ma eno ye waste of money enti me say mpani fo no wa supem so munche na supem said the American no omfanya adwuma na emwa oman no ma ye so no yenye asomdwe kakra why onso ye frame kwa me boafo me so ma ginjira American say said ye papa eken ke ne kwan so ano no wa hwe regions asisi a ebi kura san beka ho ana nkenenka said ye ken ebi a ye call voter region ye di ken a ye factory kese e wo ho anka ye commission factory no nanka etimemufo no etimi nya adwuma ye na pressure ni na meda akra ye call another region a yakoye wei ama wom na pressure na e won kran no eso ate ba ye say ya ye etimemu den ye benti de bi ebedi afasha ni sa ye bedi next year 27 ye ben yo ni asesika kwa amukwe 67 ni asesika sika ye se na mfaso bi e maso obi anzu mu akonta mfa ho se sika se na mudi shame but ke ye timi ye project so 67 ye pesi ye si hospital kese edema region we na ebo ana factory edema region we na nka kromo for no etimi nya adwuma ye den eye na ebo Ghana na at least kra every year bia ye wo bibia ye dema oman no na nka ye start fiti kwame nkroma mre so by now a ka ye ko ye nimo enti mpanifo no omo sesa ne emam omo sesa se parliament on be transe no mama niema o masisa omo niema mu anke bebo because since akwame nkromatra ye di independence abesine am yenya 66 years ai bibi papa bi enu efiri mu ba sika na ye se ne kwa sika na ye se no ai atiwei de ne ema kura bedi kura bedin unyini se omo sisa na akoye ti se amamre bia o se ye ko match na nkrofo collapse na omo wiana salute na de omo sisane de koye project amamre no ebesisana amamre no ensisa ye on say ye wo bibi June 4th omo timi ko soja ne ade sani na so omo ye yamane omo ye ke ye rum kranka say no kran yamane ye ze ko omo ye June 4th ye nananu mo mawu ni ade na ye de kai wo mo no ke no krampo na no ye 6 March no birthday ni edi wi a wan ni edi ni birthday no sesi a wan ni edi ni birthday no nipa oman ni na yedi birthday na mano na oman ya wudi birthday amana oni hwe oni atale pate se wa wo ba na wo ba no wudi birthday amana wo ba no hu fi poto no wa chena tra se wudi birthday amano nko ye enti se utimi siesie wo ba no
na utimi di birthday ye papa ema oba no enti se etimi toto o man ye na se ti se ho aye koi ye bie school bia no na ye commission ye de ato ano Ghana at 66 years ye commission ama corona o mani beje ye factory crampo ne ya mo na mo se mo de ye friend saying car factory aba Ghana ha enti sa de we mu ye na mo bie factory di ma wom na o mu siesie cars ne ade a emo aman no ebe bo man na mo man akonanim by 66 years with nothing yenye hwe yenye achievement bia den na jisi ye be ka te yaye yenye hwe yentimi fa bibia nkire se 66 years sei na Ghana ye yentimi nkire sika na ne yedi ne ese no sika na Omanfo adwenkyere a wo akye Adom Trotro se mate no etikem na se car no eyema mate no egisu se away